Metsotso shile ke ka bago ye seswaile se ripa batheletše re tšwa kwa Eringele ya boselela ke la bobedi gomme kgwedi ke ile ya Pherekgong re kgaritlela ngwaga kwa ke dipedi masomepedi ra le dumediša ka ile ka mo batheletše mo le ka bago le re thetše le gona mathapameng a lekgono sano re ya boipiletše jwa gore a re beng mmogo go tloga jwale go fihla ka seripa ro tšwa kwa Eringele ya bošupa ge re tlo ba re lešea ka diatleng tša ena Brata Vincent wa Gamabele ka rutang bana ditaola le seeng le tšona badimong gomme batheletše re napile re no le mema gore le tle le tono kgata temanano le la rena la Kgorong go Sekhukhune FM sepedi se re mošutelelwa ga a na be re lebogile kgasolo ga tladi gomme magareng ga ditaba tše e le gore a o di lebelela fa batheletše taba kgolo ye le gore re tlo ba re itsitsenketše fa go na le dingwala di gare di a ketima mo maatlakaleng a boithabišo tša go tšwa go Sekhukhune Royal Family tšeo di bontšhago fa gore ba re ga se ba ka retšwa malobanyana fa go bosore poloko ya kgošikgolo ya bapedi Victor Thulare wa boraro e le gwena bao ba hlabirwa re tlo nako go tlono di ikwa fa gore ka ba le gore go diregang mabapi le yona taba tšeka ge le tseba gore nnete gona go tloge malobanyana fa go sa le gona o ba le mathatanyana go lebeletše yona bogoši jo jwa mo bapedi gomme le ge bjalo ge mopresidente goba mmušo o tšere sephetho ka moraga gore go ye kgorong tša tsheko gore kgoši Victor Thulare wa boraro ke yena kgošikgolo eupša ga go ba bangwe e sa le mogalakane taba ye kwe gomme re tlo no e tšwetša pele fa le ba ile gore ba bontšha o ka re taba tšekwe ga ba di amogela ga botse gore tle re ke gore ka ba ile gore bona taba tšekwe di ba kokonela a ga di tla kae mo ile gore ba napile ba no bontšha fa gore ga ba memiwa malobanyana fa ge go bo go na le lehu la yena kgošikgolo ya bapedi Victor Thulare wa boraro semešupala metsotso re tšwa kwa Eringele ya boselela nano le batheletše ke la Kgorong mo go Sekhukhune FM jala ka ge ke le boditše ke re fa ge motho a kitima lebelela mo le matlakaleng a boithabišo go na le dingwalwa di gare di a kitima di wa godimo lefase tše e le gore kwagala fa gore ka re di ngwadile ke bapedi Tribal Council e le go bakgoma le bakgomana le ba Sekhukhune Royal Family and Royal Council gomme ba ngwadile sengwalwa mabapi le go hlokofala ga kgošikgolo Victor Thulare ye le gore bolokile maloba mo ka la boraro gomme go tlono re hlalosetša ka ditaba tše ka moka ga tšona fa re amogela ba gona mogaleng fa ke bo Prince Leonard Sekhukhune ke Hlabirwa Ngwato Hlabirwa re atamiša mongwe wa ka madumiša re a le amogela Kgorong Sekhukhune FM le re kwa Hlabirwa le kwa ga botse aga nke jwa le kwa gala jwalo batheletši ba sa kgone go kwa gae aga nke Hlabirwa mongwe ka re go amogela mathapameng a le kgone go Sekhukhune FM madumeši ao tla go tamiša ngwana kgoši ke ke tamiše le batheletši ba FM wa ka go tlologa re leboga monyetlo le re fileng ngwana kgoši ka gore ata stations le ata TV networks ba tlo ba re blokile abadume abagala ke la abadume le gore bona le mo re fitile ngwana banya gore bona la ba re bona ba tlo ba tima le radio station ja bona rawa gore o ka ba le station ja na di bulege nga ba ne di team gore bona banna ba ga botsa ngore hlalosetša gore ga bjale o tlo ba gore fa ditaba o emetše bomang gore batheletše ba kgone ekwa ga botse ba ekušiši ngwana kgoši nna ke emetše Sekhukhune Royal Family le bagoma le bagomana le yona the Royal Council ya Sekhukhune Royal Family ya Mošaletse Marota ka moka e feletše okay mo go šile go ba bapedi all right ke kwa go letsenya Mošaletsi lebe letsenye le bogoši kgolo jwa bapedi di amana jwang re kgone go ekwešiša ka ge mohlomongwe motho a tseba a ka no kweša gore go ka no ba go na le mošate o le gore o buša Mošaletsi eupša go na le mošate o le gore o buša bapedi ka moka lena le mo kae mo go yeo ngwana kgoši bogoši jwa bapedi re sware dikepisi pedi ya mathomo ke ya marota Mošaletse and then a vedi ke ya bogošikgolo ba bapedi so kgošikgolo ya bapedi mo e bang gona e ba Mošaletse okay
ke ka mogwele ka wana mongaka le ntšhitše sengwalwa malobanyana fa mongwe wa ka nka se se bale ka botelele ga sona lena le se tseba gabotse ka moraga gore kgošikgolo Victor Thulare wa boraro a hlokofale le ntšhitše sengwalwa mo motho ga ba se bala le go ya kwa gae go bontšha fa gore bo hlabirwa ba uwa ke bolela ka kgoši Kenneth Gagodi Sekhukhune ga se ba ba memiwa le ba bangwe mo polokong ye nke dingwe re hlalosetša ka sengwala se o no se tsopolela batheletši ka boripana gore lengwadi leng mole re tle re kgone go tla re kušitše dingwe tše e le gore re sa di kušiše mabapi le sengwala se mongaka tsa ke thome ke hlalosetše batheletši ba SKFM ke leke go bontšha gore bapedi ya hlabirwa mo le go ntshiwa lo fela gore tšhabela a ke tsore ke network go bakeng o sa le gona ke sa le gona mongaka la nkwa ya jwale re go kwa jwale ya jwale re ile ba lemoga gore bapedi le setšhaba ka kakaretso kwa ba gakanegong a ba tsebe gore na taba tša bona di tsamaya jwang especially after go hlokofala Mr. Victor Thulare re ile ba bona gore go bohlokwa ba le ka lapa la mošate le bagoma le bagomana le tribal council gore re bule fatshe re ngwale sengwala se gore re kgone go fa setšhaba ka kakaretso gore go tloga mo re tloga kae re a kae batho ba se ka ba le gakanego ka gore re lemogile gore media o leng captured ga o fe setšhaba ntshegetso ka gore tše dingwe tša tše ba di bolelang mo medieng gore wa di theetša wa di borago tše tsona tše gape ga se tsonanne ebile a se ke di no riega jwale ba lemoga gore go petere gore re ngwadile fatshe re ngwale sengwala se re kgone go fa batho direction a gore ka ntlo puleng re tloa kae re a kae batho ba se ba le kgakanego ya gore ka moraga gore Mr. Victor Thulare a hlokofala succession ka gore re šetse re kole ba bangwe ba tsedi mo tabeng ya succession ene ga go a tshwanela gore e be batho ba mohuto ba tshwarang taba ya succession ka gore succession e swara ke batho ba maswanedi le lapa la ga Sekhukhune le lapa la ga Moramotse le lapa la ga Thulare re tseba malapa a le go ra fantša dule fatshe a bolele ka taba ya succession gore na ka moraga ga Victor Thulare ga a hlokofetše jwale mokana santše go dudua fatshe go ne malapa a itšeng a le gore re ka bolela bana ba ga Moramotse ba le gore mogome mogologolo e leng His Majesty Hlabirwa ba uwa KK Sekhukhune e be leng kgoši ya rena a fetšogo o tswa maloba ke mongwe mogologolo e le gore o swantšhe ba gona fawe le ngwato ba uwa e leng Malekutu Phasa e leng Ramphelane e le Phasa engwe le Sepadi e leng ba uwa gape e leng Phathudi le Hlabirwa e leng Rensel ke ba le gore ka moraga a ge go šitse go diegile tiragalo e diegileng ya masetlapelo e santše re ba dule fatshe le meruto ka moka ga gona ya marota ka moka ga gona santše di dule fatshe yo discussa taba gore jwale ra bona re latlhegetše ke mongwe ngwana ba rena jwale re le ba ga Thulare ba ga Sekhukhune le ba Moramotse le marota ka moka ga gona ka gore bogoši ba rena ke jo bogolo ba bapedi re na le marota a feletšeng ka moka gana e leng a 15 marota a Mohlaletse marota a Magane marota a Madibong marota a Bogwasha marota a Marulaneng marota a Tšatane marota a Mamone marota a Ramaube marota a Mampuru ra ba le marota a Mathibeng marota a Magatala marota a Tšate o kgone go bona bogoši bo bogologolo ga se mo le gore motho a ka fore ge a bona masetlapelo a fetse o riaga Victor Thulare a hlokofetše mokane a fo ba batho ba babedi ba bararo ba le gore ebile ga ba qualify go ka bolela ka taba tša bogoši ba dula fatshe ba bolela ka taba tša bogoši malapa a ke a boletšeng ka moka ga ona e le dikgoši tša marota ka moka di boletšeng tše di fitlhang 15 e santše re dule fatshe le lapa la ga Moramotse e le lona le le gore go tswalela o raene tatago Mr. Victor Thulare le la ga Sekhukhune le dule fatshe ba dule fatshe ba decide gore jwale ka gore re latlhegetše ke ngwana ba rena mo re tlo ria jwang jwale ke masantše gore a tsene ande bapedi ba tseba gabotsebotse gore ga go ne kgakanego mo godimo ga taba e ka gore bapedi ba tsamaile ba nyala mohumagadi ga Mphahlele e le ka moka ga bona go sene diripa tše pedi ka gona ka moka ga bona ba nyala mohumagadi ga Mphahlele mohumagadi wa rena e leng Khudu matsadi a Mmasi ba monyetša ga Mphahlele o rata re belegele lesogana le e tlogo ba kgoši ka moso go sene kgakanego go sene diripa tše pedi e le bapedi ba feletše ba tsamaya ba dia ka mokgwa ba nyala mohumagadi yena Khudu matsadi a Mmasi ba monyala ka dikgomo tša mokgobo monaputšanyana monakgongwana ba
ba tla mohlale ba re tsela le mokhumadi gore e be ena tima mona ke gore timela mello tima mello ya rena ba tseba gore ka spedi tsa ga borena tima mello e tswa e le motho o le gore sa le kgarebe ga le tswelle sa emeletse ga a mengwana o tla feletse o rata gono a ska tla ba le confusion ba yona gakanego a re tsela ta rebele ga ngwana o le gore re tlo tseba gore ke kgoshi ya rena o rile kwa le matladi a mmaso re beleretse khutlo ya go tlisetsa khutlo le go e leng yena se kwatisa bobedi jwale o ona ga tsona lewe ga o le gakanego re makala ga dipana tse dingwe di fo bolela je le gore bile ga di qualify go ka bolela ka taba tsa bogoshi ba noshi taba tsa bogoshi sa di boleleke ana masaletse marotawe le malapa ke a boletseng gore kantsa di lefatse a bolela taba tsa bogoshi go tswa pedi jo bogolo a boleleke batho ba bedi ba raro bolela ke la pa le feletse ka mogala lona Zabiro ge ke be ke go thaeditse fa o bolela ke lebeletse le sengwala sekwe ga gona mo se bontšhago gore ge le bolela ka Kgoshikgolo Victor Thulare ga gona mo le bontšha gore Kgoshikgolo Victor Thulare le no bontšha gore Mr Victor Thulare le lena ga ke le kwa ka fauwe le gone jwa le bolela ka ona mogouwe ga le mo recognize gore nnete e be e le Kgoshikgolo ngwana kgoshi tsa ke bile ke go e bea ga botse ke re ditaba tsa bogoshi gore customary law ga ja santo tsena ke di-politician because di-politician ke batho ba ba lebeletseng jaja ga ba lebelela taba ya gore dilo di sepedišiwa ga botse as long as bona dilo di tsamaya ka mokgwa wa bone ke ka mokgwa ba nyakang ka ona jale o Victor Thulare a se ke re modiko kena sebala ka kgoshi ka gore ke ngwana boraro o mmagwe ye a seng a nyalwa bala ka mokhumagadi a etla ane bana ba bararo a nyalwane bana ba bararo yena Victor Thulare so re ka se di recognize motho o le gore o recognize motho e le gore ga qualify go ba kgoshi gore ga gore re dumelela le magoshi ka moka ona wa ya pele gore jameng le ya mehlolo ye e tswela le ya pele jale re be re ka se kgone go dumelela ntwa motho ra ka recognize motho o le gore ga qualify go ba kgoshi ra re ke kgoshi ya rena le gape ye ga se ya kgonagala ntwa motho ka re tsega ga botse gore kgoshi e tswelela go mokhumagadi ngwana mathomo wa moshimanyana o tswa go mokhumagadi ke ena leng kgoshi and in the case of Victor Thulare a se ka qualify go ba kgoshi and a se ka ba kgoshi go ya ka mokgo le bontšhago ka gona ke gore sorry lena ga le mo recognize gore go ya ka mokgo e le gore e be le Kgoshikgolo ka gabe taba ntse tšo feta le kgorong ya tsheko go fitlha ga jwa le ge nako tše ka moka a be a sa pela lena go be le tseba gore Kgoshikgolo ke mang ka ge malobanyana molao fo go tšere sepeto mopresidente le bile o tlile a ba mo abela le sefoka lena ga jwa le tseba Kgoshikgolo e le mang rena re tseba Kgoshikgolo e le sekwate sa bobedi khutlo sekhukhune because the understanding ya rena ko gore in line with the traditional and government framework Act 41 of 2003 as amended e be ba fantse gore ba Thulare ge ba re reša Victor Thulare e be le kgoši e be fantse gore ba tlile onkwele ke badile marota makae a ka bang 15 le lapa lona le la bo Victor Thulare la ga sekhukhune be fantse ba tlile ka moka ga bona ba dula fase ba boledišana gore na go tloga mo ke maetle go ba kgoši and Victor Thulare yena ka bena o ba ka se qualify go ka ba le ka gara ga meeting yo because yena ka bena ga qualify go ka ba kgoši ebile ga se mogoma ebile ga se mogomana o golele le gore ka bolela ka yena ka taba tša bogoši ga o ba ka se qualify go ba ka gara meeting o yet go qualify go ba kgoši yena ka bena so that's why re sa mo recognize ka gore rena marota re filetse ka moka ona le malapa la ga sekhukhune la morwa motšhe a se ke re dula ka moka ra felela ra kwana ka ena that's why re mo rejectile ka di-3 tša mmatšhe last year ke ka mo lelapeng la papagwe ga se lona lelapa le e le gore go bo go swantse go tšwe Kgoshikgolo tla ke nape ke clarity mongaka ka gore batho ba bantši ke a ba kwa gore ba gakanegong ba re papagwe e leng Ryan Thulare e be le kgoši tla ke bolela gore Ryan Thulare le mogome mogolo e be leng kgoši Hlabirwa Bauba KK Sekhukhune yena mmago KK le mmago Ryan e be ba se di-gentle wife e be se bakhumagadi so bona e le ba babedi e be se maswaledi ya go ka ba dikgoši le ba babedi ba swana jwale ka gore go ne le situation ka mošate they had to compromise gore na ba kae and ka nnete bagoma le bagomane ba tsamaya
ba ka malapeng a magolo a le gore a ka kgone go tlo re kry-ela kgoši ba thomile ka boraene ba bolla le raene a gana ba ka malapeng a ke a badileng a bongwata ba bua le bo Malekutu ba se dumele phasa a ba bua le Ramphilane ba se dumele phasa a ba bua e leng Sibadi ba se dumele ba bua e leng Phathuli ba se dumele ba fetse mafelo ba re no gona a re ka go hlabira ba bua e leng KK Sekhukhune re leke awa KK a ba botsa rawa ge e le gore le boletse le mogala le boletse le morwarre gore le nya go tla go nna gore le tle le mpe bogoši ene o dumetse ke gopela gore le mpeng a bitabiti ya go bontšha gore mogala wewe o ganne a ka nnete ba goma le ba gomana ba tsamaile ba di a bitabiti ya go rawa o Ryan Thulare o ganne bogoši a bitabiti eo re ka le bontšha yona ngwana kgoši mokana o hlabira ba uba o ba bereka ba ya go yena ba mokgopela go ba kgoši ka gore ba le ba šetse ba kry-ile a bitabiti ya go rawa mogala wela go ganne morwarrao e leng Ryan Thulare a ba gore mogala wa mmotsa ba ra bona putsa ka tlo sa bereka mogala wa go je mmereko go ka nnete mo a feta bana ba ga tlogela a tla tsa go goši wa gabo yo le gore o ba le acting abo actela ngwane a mmeleleng le gonoleng e leng Khutlo Sekhukhune ene batho ba bantši ba confuse ntwe ka gore ba re ba nagana gore hlabira ba ba actela Victor wa actela Ryan. How can you act for someone or le ena be se kgoši ga ene be se kgoši so ena le hlabira ba ba be se di kgoši ke le ba babedi e bile compromise so le Ryan le ena ga ba dumetse e be se ba acting le go so botšišeno ba gore go a kgonega ka Sepedi gore ke act goba ke game kgomo ya lefiša ke thela morwake remember gore go tlo kgetha kgoši e ga sebe sephetho se se tšeang ko eno le kgoši gore wa re kgethela e sa boela ke gona molao o marota mola go boditšeng gona le ba gomana ba fatshe ba bolela gore aowa ga go le so re ka kgetha mang ka re o na le maswanedi e ga sebe kgolo ya gago esa sitting kgoši gore o nagana gore morago a ka tšea stulo ge bano ka nnete wa o ne le maloka le maswanedi ya gore a ka tšea stulo ya ba kgoši ba gomana le bona ba la marota ba le ba ile mafifty e bona ba go bula fatshe ba rago ke nnete a go beng jwalo jalo go ile go a tšewa sephetho go ya ka mokgo le bolela gore no go swantse go nyale le bone ke mka letse le belege kgošikgolo go tšwa mo le go hlabirwa bauba go hlabirwa bauba indeed dilo di ile tsamaišiwa ka tsa gabo rena bapedi ba ile ba kwana e le selo se tee ba falwe go se na le diripa tše pedi tše re di bonang le kgono ba tsamaile ba ga mphatlhela ba nyala timamollo e leng Khudu matsadi a Mmasi Sekhukhune e ba mnyetse le kgono a re belegetseng kgoši e leng Khutlo sekwadi sa bobedi Sekhukhune ba mnyetse ka go dikgomo tša mokgobo e le selo se tee e selo se ripa tše pedi tše re di bonang le kgono wa le kgono ba phapanyana matšeng ya malobanyana fa tabe a ke no re tabe ke gale ya go dikgorong tša tsheko mafelelong e feditše le gore e tšere sephetho sa gore lelapa le la Ryan Thulare e be lona le gore go swantse go kgošikgolo ka mo le go lona gomme go fedile go phethegile ka ona mokgouwe ke ka lebaka la eng mmušo o bone go ya le ka mokgwa ba di bonego ka gona ba se ba bona go ya le ka mokgwa lena le hlalosago ka gona gore e swanetše e be ka yona tselaeng agro nkule ga thoma mathomong ngwana kgoši ke boletse gore politician ba lebeletse jaja fela politician tša rena di re bontšha gore Mr. Victor Thulare ke kgoši mara bona ba recognize ka act ya 41 of 2003 as amended nteng mara tšang ko gore ba recognize ke buanye go se ke gore ba la ba gomana ba dula fatshe re ba gopela gore ba re bontšhe ba re ba gopetse gore ba re bontšhe ngwalwa goba roll call meeting and the minutes tša meeting o ile wa ba ona ba kgone gore bontšha gore ka nnete go ile go ba gomana ebile bomama gomana ba go kgetha Thulare jwale ga se go ba ka mokgwa bona ba recognize Thulare ya ka commission ya ntlapo e go le yona se ke go e re ge ya di-inquiry tša yona ya consulta the royal family because a sanka ba tsa go rena ba re botšiša gore na ga botse lena le ba gomana le rana go šikima
se ba ja igual onne wala se di puso ba informa president o informa ke eng yeo e mo fang gore Victor Thulare ke kgoši commission yona ka yona e informa ke eng gore e bolela gore e pronounce gore na Victor Thulare ke kgoši ka gore ga go le mo batleng gore na ba re botsa gore na le kwane le la pala mošate. That is where the problem started. Ge motho a lebeletše malapa o a boa di lego ka moka ga ona mongwaka a le selo se tee ga le kwane ka lentšu le tee la le hlabula o tloga o boletše ka bo marota bo madibong bo mamone bo kaekae ba mamone le bona ge o ya go bona le bona ba re bogošigolo bo ka ga bo bona ke ka fa mohlwe mongwe mmušo o feditšego o tsene taba e ka bogare gomme bona ba hlola go ya le ka mokgwa e le gore ba di bone ka gona ka ga e le taba e be le paletše lena ba mošate ba ile gore be le swantse le ya tlole e ile kwa go bona ba ya tlotse ke ka lebaka la eng le selao ba mela seo ba sephetho seo ba se tšere gobane lena ka bo lena ba ile gore le a tsebana gore le sepejana jwang lena le go bana ba mpa le paletše ke go ka e bea ka mokgwa e le gore e swanetše gore e be ka gona tla go botse ngwana kgoši marota ka moka ga ona a ke bolela so re a unite ra kwana ka lentšu ka le tee gore toka e santse gore e rile the customary law santse gore following and the government or protection santse di tšwa mo godimo ga taba rena because taba ya bogoši e santse gore e lokišiwe ke bagoma le bagomana ke bona ba tsebang tatelano ya bogoši gore tsamaya jwang well ra kwana rena re le marota ka moka ga rena gore ga o sane mo re lwang gona nne re kwana ga botsebotse ka mare gore kwana gore re selo se pedi ga re ka dumelela se se diega se se o tswela pele ene bogoši ba bopedi nako le bo feleletse bo paletše go fitla ga jwale go le o hlokofetse ba bua hlabirwa go ya go direga eng go na le se ile gore le a se dira se ile gore ka tla ra bona sephetho go bane maloba mo presidente ga ba bolela o bontšitše o fa gore bapedi dulang fase le re feng kgoši e tle go tla go re eteletše pele re bone le magoši a mang lona ba bolela gore no ntšhang motho e le gore o tlo tla e ba motho a maswanedi a tlo le etape go tloga ga jwale go swanetše go direng go ya ka lena le ba Sekhukhune Royal Family morena maepa a ke te poeletša gape ke re issue ya succession ebile go sa tlhokagale gore e bolediwe goba e munamunwe ka gore kgoši ra e tseba gore ke manye e bapedi ba tseba gore o tswa kae bapedi ba ile ga mphatlhela ke sa boletša gape gore e ile ba nyala mofumagadi a ba belegela khutlo sekwati sa bobedi Sekhukhune so gona le kgolo issue ya succession e be sa hloke go so batho ba le tshantse gore ba no dula fase ba rawa ga re fe monga ditaba bogošio re bo hand over ka re tseba ga botsebotse gore khutlo sekwati sa bobedi ke yena kgoši ya bapedi ya belegetseng go ba bokgoši santse ba botsiše re be khutlo ke santse gore felela go be le khutlo nageng ya bapedi be šhelešhele ge le bala gore le a kwana bjala ka marota le šetše le engagetse goba le boledišana lona lapa la ga kgoši Ryan Thulare wona kgoši a re ebe so last year ga ba fetša go recognize president ga fetša go recognize Mr. Victor Thulare a re ke kgoši ya bapedi se se ileng sa diagala gore re ile ra gane ja tabe gore ga se kgonagale e le rena bagoma le bagomana marota ra ba le meeting o re ileng ra kwana ra tša resolution gore khutlo sekwadi sa bobedi Sekhukhune go tloga le kgono e santse bena bang kgoši ya bapedi re ile ra fa invitation ba lapa la ga Thulare gore le bone be part of the meeting because that's how it's supposed to happen re le bolela taba tša bogoši a le lebelele gore lapa le leso a le boledišane so therefore in that kind of a meeting a ba santse go ba gona le bona re ba invitile ka molomo wa bona ba re boditše gore re ka re sa romela dilutše mangwala re a romela mo bona se ka se re tswafa mo bona ba mamone le bona ba gona le bontšha fa gore malapa a marota ka moka kwana ka wa lehlabula gore Sekhukhune wa bobedi ke yena e le go kgošikgolo le ba mamone ba kwana le lena ka taba e ka ge le bona e ba marota a ke botse ba ka ba le bothata ka re re boletše gantši le bona re bile le dimitšhini a gone mo ba ile ba bontšha go
ba bontšha ka re ba ne le bothata ba dumela ga botse gore Prince Squad bobedi ke ena e swantse go be kgoshikgolo a ba ne bothata phelo fao okay so se ra gore ye ile ya gore le bona bana le maloka mampuru ke ena mo rilwego marapo go ka ba kgoshikgolo e fedile kwa go bona ga ba sa lebeletse go ya le ka go ba ga gona ka mogwele go le la butša gore no jwale ka ge lena le be le sa kwane le rena maloba go ba le itla la tša maloba ke tša maloba le khone re tšea e tsela ko gore a ke be fa maepa mongaka bo kgoshikgolo ba babedi bo hloka rena ka moka ga rena re le seboka re bobope re tloletša gale ka gore ga re ka boela morago ra ba le dikgopi tša gale re tlo palela le nako ya gore re be selo se tee re bope bogošikgolo ba babedi yona ga go tshwane le e nngwenne that's why re ile ra ba le numerous kind of meetings le bona ra kwana ga botse gore a re lokiše ditaba tša borena re beng kgoši sekwadi sa bobedi e be shebeshebe bogošikgolo ba babedi o buele sekeng re tseba ga botse gore bogošikgolo ba babedi dilo bogologologolo mo South Africa ka morago gore a beiwe setulo kgošikgolo Victor Thulare wa boraro ile no bontšha fa gore o rometše o ragile dimatlana di ile go ya go boledišana le Hlabirwa ba uba ile go ra ngwana go gore no tša maloba be tša maloba a re beng selo se tee re šomišaneng go ya pele ba fihlile ga ile gore ba fihlile le ba arabile ka goreng le la kgone go ka tšea kgopelo ya bona go ba lebe le sa enaganišiša le ke kwele ora ditaba goba le kwele straight mo go bona nna ke tloga ke botšišitše ga botse thi gona mo lenanong lona lekhwe ke bolaišana le mmoleledi wa kgošikgolo a mpotša gore aowa kgošikgolo o tloga a ragile dimatlane go ya ka kua go ya go bolaišana le Hlabirwa ba uba gore a se ba tseba dule fase ba boledišane tšele tša maloba e be tša maloba ba šomišane go tloga bjale go ya pele a se therešo monga ke tla go botša gore wa ke ra se therešo last year ke nagana gore gona mo go June May or June ba ile ba romela court order ya go tswa go bona ba re romela court order ya gore e bona ka nnete polelo ba bolelang le therešo a ke gana le yona ka gore ba ile ba nyaka mathebe ba nyaka the traditional outfit tša tšebe di aparang ke Hlabirwa ba uba ba nyaka di-office ba nyaka di-file ba nyaka lapa la mošate le leng la setšhaba obviously go nyaka lapa la mošate le leng la setšhaba o ra gore mofumagadi le kgoši ka mogare e santse gore e sepele so re ile kgote mongaka ka mokgwa e bera gore ba lo evicta mofumagadi le ena squad well yeo e bolelang e bontšha go tsore ke maaka ka gore e ba e kemišetse gore o raka mofumagadi ka mošebela ba morie mago tša bogoboga mo sengwale sa lena le bontšha gore le yena Hlabirwa ba uba ga se ba memiwa go ka tsenela poloko ya kgošikgolo maloba ke nnete go ya le ka sengwale se sa lena ke therešo mongaka ka gore rena be re fomagala re kwa ditaba mo sealemoyeng le mo di-newspapeng ka mafateng a matelele mo bogoši bo tswang gona ga botsebotse ga go ne le molaetša o tlileng ga go ne se re se kweleng nna re fo kwa mabarebare mokgome mogolo e neng Hlabirwa ba uba a seke a tlela le ke molaetša ba tlo mmotša gore re wele ka mahlong a seke go etša motho a seke gore kwa selo lese fela re te pone ke fela mo ditsheding le sealemoya ba balela gore Mr. Victor Thulare o hlokofetše Hlabirwa ba uba mokgome mogolo a kwa selo ke be ke no duma gore motlho mongwa ge o ka no ntumelela Hlabirwa ge go na le potšišo batheletši ba babedi ba bararo motlho mongwe e ka no banna ke go na le potšo le gore a ka di botšiša gore ba kgotsofale ge motlho mongwe ka no ba le ba ile gore ba na le potšišo mabapi le taba tše le gore Hlabirwa mo diswere ge re ka no topa babedi ba bararo ra kgone ba kwela ditaba kore re kgone go kwa gore ka ba ile gore ga botsabotse ba kweša ditaba go ya le ka mokgwa e le gore le di bea ka gona no
no ntshwarela jwalo mongwaka ke le ke go ka no re ke tope wa bedi wa bararo re no kwa gore ka ba ile gore tše ile gore nna ke be ke di botsiša mo ga go na le potšišo ile gore ba ka e botsiša banapile ba tla re botša ke tše mothele jwa mathomošo tobela re gona le kae mongwaka nne o bolelela godimo ya nna ke go tšea mogala ke gore na gobaneng jwa letaba tše tša gago kgone go bolela go jwa le mola mogala ke potšokgolo ya rena e sa thusa le gona ka re gomme gabotse rena jalo ya tlhakatlhakana tota ka re ga re tsebe ka re ke motho e leng mosomo ka ba fetolela a ka le gona ene ra itsetiša gore motho a ka tsene re go robala motho mongwe a tla moyeng a thare no motho e bese kgotsi kore jale ntho jale e tšhutša batho ba ba dipabadi ka mokgwa mogala ke a riang ka gona nna re re ke amogetse gore mogala ke wa thula re ke yena potšokgolo ya bapedi so jale re leka go ya le seemo ka mokgwa le gore se basaletse ka gona jale ge mongwe a tšwelelela se segoka ba le rena bebo ya rena e tlomo tlhakatlhakane e tlomo ba ka mokgwa mongwe nna e putša befo ba gore wa ya keletša yo mogala ke tatlata le gona re go kwele mongwaka re tšee ngwa mothele tobela a re lo tšheng mongwaka potšišo ke mang kae potšišo ke ba marulane mongwaka potšišo ke ema le hlabirwa se ya se bolela o iswere gabotse monne wa maruteng a gona mo a iphoša go ntse okay bogoši re a tseba gore bokae bogoši jwa ngwana wa mofumagadi se mmušo o se rile go le ra se sona ga se tloge se sona mongaka maipa ga ba dira tsona ka gore ba di dirile ka nako ya COVID-19 e be ba swantse go lebelela bapedi gore ga ta mono re dire le lebeleleng se ana se ke sona go ba se sona alright no go tsi maipa ke jwa ngwana wa mofumagadi a se ba politiki no a re le kwele mongwe wa ka lena le re le dumelana le tlhabile re le kwele re le bogile ke go le boa maipa go a ke tšee ngwasho tobela re gona le kae ya ga botse batho ba re confuse wa gore ke malema kwese ngwana modimo ga nna le beke a bolokile a setse ba etla ba re botsa gore ma gore ba sa teleditse kgošikgolo ya rena ya mogasekhwene sa phela okay no nna ke go bona ditshele di thaetla spotla tako ya bogoši tsoga fatshe jale e sa tlobe gore a tsa re ikuša botlhoka baka la gore motho ga rena be keretse gore o bolokile mare bona ba setse ba tswelela ebile ke nkgophisitsego ke ga re a sanka re mmona jale ka kgoši okay e ntse seng se go tla mo ile seng aowa batho ba modimo e kwa ge ke butswa ai man re tšee ngwa mothele tobela mohlomphegi tšhitšhara nkwa o ntse ba gabotse mohlomphegi potšišo ke botata gorena ga ba dule fatshe ba boledišane ke bana ba lesele ke batho ba baswa ba dule fatshe ba boledišane ka selapeng ga bogolo jwa bona ba tseba gore go berekega jwang okay ga ba fitse go bolela ka selapa and then ba tla gore na setšhaba ba re botsa ba re aowa bana ba rena batswadi ba rena ba lena re sa boledišana jalo re kgethile eng ya kwala ke tšhitšharang go ya ka mokgogolo ka gona hlabirwa se a se bolelago o re mmušo o dirile phošo ka go ya ba ilo kgetha ile ba uba hlabirwa sa tšego robala maloba ba re bona le kgale ba tseba gore tsela e kae jwale go fitla ka jwale mo lebala ka kua ga ba uba hlabirwa ba ile go kgetha kgošikgolo bona ka mo le bona ba re bana le kgošikgolo ke ile gore ke kgakane gong gone jwale ke ile gore ya re gakantšha gone jwale ke seo ke se bolela mongwe wa ka kere ke batswadi ba rena ka mokana ga bona ga ba dule fatshe ba boledišane ga ba tlotla mo go rena bana ba bona ba re botse ba re bana ba rena re kwane ka tabere le basadi ba re a lena lebogile tšhitšhara nkwe ke a leboga mohlomphegi ke tša motheletše moašo tobela re gona le kae batho ba ba
ya le khata ntate Mashifana la ema ga botse a re le go gore le reng wa nkwa hore ya ke fela ya go khata all right ya go kwa jalo right papedi ba dipesho tsa dilatelana jale ka ra ba ya bua se ntate Mashifana re mokwe ntate Mashifana re mokwe nqanqa seni tobela morena aga so tla sa pa mongwaka morena a tsara taba ke go ka ditšhie ja botsa ya ke bona e le gore magala yo a bolelang wa galiwane o bolela nnete e tswetseng ka lebaka la gore kgoši e tswala ke timamollo ya timamollo ke yona re go e nyala gore e tletliše kgoši motseng wa gaborena ge ke re ke lebeletse o boletse taba phaa gore re kgoši e beilweng e beile ke mmuso ke tla re ke mokgatlo o itseng a re ya go bolela ka leina jale ka mokgwa e leng ona e no ba go nore bona ba mme fase ba boledišane ka maraga a modiro wa mogala yo ba fetse mo apola ke bona ga re ka re go lebogile mongwaka mare tobela ke le ke le phone ya a tsitela ntate Mashifana o buile gape mara re mo le sa le gona ke sala ona mongaka ya ke be ke ra ntate Mashifana okay ntate Mashifana o ka re ya mogana tobela my passport sa mongana taba pha aga nkeke nna kae re file re ka kwa lena a waro na khopela o mputšitše mogala yo gore ka re kgoši o robetše ba gomotše jale go tla jwang gore ka nako e bona ba ngwale mafaratlhatlha ka moka ba be ba kgone go tlhalosa mo radio na khopela o mputšitše ena gore ba gomoletseng go tloga nako ka moka go fihla ge a robala e kwagetše thank you tobela my passport more le kae mongwaka re file re ka kwa le ya nna ke be ke no ba ke botšiša gore nako tse kgoši le mmušo o tlile mampele and then question e nngwe gape goba ke keletšo ya bobedi ke kotse naga ya Sekhukhune e na le province tše kae naga ya Sekhukhune ka gore nna re tseba ba be ba re ke Transvaal ka moka ga yone jalo ke ra gore marota le ga ka dula fase a tshwantse gore a lebelele taba yeo ka ona mokgwa wa tsebišo sa bone ke a go leboga e tlo kgone go thuša go rarola gore re tsebe gore kgošikgolo ke mang gabotse okay mohlomongwa gabotse a hlabirwa wa go kwa nna ke le kwešiša go ke na le nnete ya gore a ka nko alright go ne molato tobela a re lo tšheng morenaka ganke ke re bolela le mampotšišo ke bolela motho o ranta ga radingwaga jale maepa e tswaleditše mphoregotlong wa ditšhaba e sa le go nalana mogaši sa le go nana ba maroteng ba sa inamme jale la re tlaga a le sekele re felela yona re e kubela e sa le nanana ka kududing nna ke be ke potšišo go tše hlabiro a bego a di bolela potšišo ya lena e be e reng potšišo ya rena ke segoja taba e ke ngalaba ya kgale jale ke ka baka la melefolo mogalanye a tlo e tšweletša gona jalo ge re fetse o boloka kgošikgolo jalo ba kgauswi ba reneša nte ba ile ka kua mšate ba kgotsa jale ka malemare kgotsa ba gomišwa ba laetša gore lena ga re nyako le bona le ka leišo lena ke nna le fiya go mogoši wa maruteng sebatlagong o kwele ga botsetheng
Mohlake mo a ke tšea mafelelo re tle re ke fe Hlabirwa sebaka a re arabele taba je thobela mongwe wa ka re file re ka kwa lena ka wa re file ke gopela go botšiša gore na ke eng se se bapaleditšego go convince court le commission gore mogoši ba nnete ke ba o ba bolelang ka yena go fitlheleng bile mmuši ba tšela dipheto ke eng se se bapaleditše go convince court gore mmušo o tše sepheto go ya ka lehlakoreng la bona ka boripana because nke ba tšweleditše bohlatso ka re ga ba le bohlatso ba re kgoši ke mang go fitlhela mmuši bile o tšea sepheto re kgoši ke kola kwa tlhophiseng go ile go victor so ke nna ke eng e le gore bapaleditše go tšweletša bohlatse mo court le go commission eo re go lebogile mongwe wa ka ba leboga Hlabirwa a ga nke ke na le nnete ya gore ba babedi ba bararo bona o kgonne go bakwa potšišo e kgolo eno ba gore nako tše ka moka ga eo le bau ba Hlabirwa be a sa phela o ka re lebele kgomoletše le sa